Diperlok saja sen yang senyum pi lang bagan ke video sya ka step channel. Tiga por ke bangile up kemilenti bansa ki biang ya keduran kop kama menta ka snem bansa sedang nado ka arpo santring mentau benai. Henry hakani ka samoy ka long ka bapen senyau tenat bat pengkemen ki riu ij football ka jela namar menta ka snem ka kamper da ka jingdon lai teliki club nangani ka jela Banyasim menta hanya ke lempung balarim tam hakari jongi. Tiga jingele kai jong keduran kop. Ya barok kitim na kejela kenya kunhi hasilong kata de Jawaharlal Nehru Stadium. Rengkat ke wega tim na Mumbai ya kabla agar teng ke Mumbai FC. Diperlok ki klub na kejela jongi ki banyasim menta ha keduran kop arajar arpenriu ke badairo ke edition ke basispa lai posan. Kini ki klub day ke Shillong Lejong FC ke bayalek kai ha ke Hero I-League lani ke Indian Football League. Kumjo ke Nongse SC bat ke Langsning FC. Ke Nongse bat ke Langsning FC ke le yok benishim benta ha ke nige lempung day ke jingla bayalek kai bah ha ke Meghalaya State League ka Badang Shudam. Henry kawai pat ke jingkeli kami hatu kini ki klub Badang Thamai kila ni ban penkendit lani ban pen itnat ya ke jingle kai kumbala jia ha ke samoi baladep ha ba ko rang dajit kala banele kai bha walada kam job ro andai ke jingle kai pat kalong ka be itnat lada kila kanlong ke history ke Bathamai ya ke football ha ke Meghalaya kumbangile ya iba ke Shillong Lejong kala de ban penrem ya ke wei ke klub barat ba kata de ke East Bengal ha ke Duran Cup baladep bat kumjo ke Shillong Lejong kala poi kumba Arsen sya ke semifinal bat Snewbok kampat poi pat sya ke final. Diperlok tangkawai ke bapen snyau dio mensen yangi ba karang dajet ke badan haki arsamai baladep menta ke kerteng jongka kamdan. Tila jin badan sakarang dajet yo lese ke jingla kai kanlong da kumwei namar ki klub abju bananam ha ke jela jongi kinya pen ibor iwei ya iwei pat ha ke ni ke lempung bala rim tam bat ke baju pau nam hero ha ke ri jongi ti menta pat kalat kala pli ya ke Langsning FC kumjo ya ke Nongse SC bakin pen i ya ke sap ko pong ke ba ki plia kidon ha ke ni ke lempung ke wei na ki lempung ba ki pliar ki yo pat ban mi khmat Shakilik ki bahe kum ke Hero I-League kumjo ke Indian Super League. Diperla ke bangan pengkut ya kani ke video kuman cupen ken mau hakini ki arsamoy baladep ya ke Duran Cup la job da ke North East United kawai na ki klub ba ki riu ij football na jela jongi ki kham kershan ba badminta ka sumoy ngikwa ban pej hatu ke North East United kadang lani em banele kai ba klem u Alaidin Aljarie hadin ba ke North East United kala ai udakalon syek klub bayele kai hakeri Indonesia. Di mentangin saya pej kumno ke North East United kadang lani em banele kai ba hadin ba ka ailon yau Alaidin Aljarie syek klub Persija kebadan hakeri Indonesia. Tikum mengalia iha kesamoy baladep ke North East United kala job ke klub barat ba baju banana bat kula job hero bonsen kata da ke job ya ke mahan bekan kumjoro ha kesamoy baladep da ke job ya ke Diamond Harbour hadu nriu lewe gol. Diperlok tang kini satho iki komen jong pi yano pikershan ha ke ni ke Duran Cup pangan sepen mi pat ya ke video ya ke program ya lekai. Di tang kini kublai shibon